belum tentu fakta. Poang po tak cocok kala benar realita. Kadang ceratina foto nah gemoy cantik, ternyata aslina engak tiang listrik. Cuman mangken cowok cewek tampil pede, ampon ngetren penggunaan filter HP. Elong CPC ao bemancung, PPCPP ao betembung. Bibir beteng bisa mira lebur celing, muah bureng bisa pote alos glowing. Gemoy cantik, ternyata aslina engak tiang listrik. Deke lake waspada terhadap filter, nemu cewek TikTok cek langsung baper. Mau nyare cucu cek paspor ketik, teliti kelu tak kok tak asli. Marke filter kek lake banyak kecewa, seeler tepak cewek aduh wadah. Mun tepak ajling video nang aduh. San ketemu be orang ada